Kei te kaha whakahe te rōpū tōranga pū o ACT I te pire takutai moana. No te rānei I huraina mai ai te tuatahi o a rātou pānui whakahe ki roto o tāmaki makaurau nei. Engari hea I kia Shane Jones o reipa, kei te kōrorirori kuri noiho a ACT I te puehu. Ko te perehana tēnei a ACT ki te motu whānui mo te rā kirihimete. E pānui e whakahe nui nei I te pire takutai moana. This is a message to all New Zealanders, both the National Party and the Maori Party. We believe both of those parties should listen to what their constituents, their supporters are telling them and withdraw this bill. Aha koa te whakahea te rōpū reipa ki te pire e ai kia Shane Jones me tūpato me matāra hoki tātou I ngā mahi a ACT. Ko tā ACT te mahi nei he whakatū pehu. Nōna hea rānei a ACT I rata mai ai ki te ao Māori. Whakarite mai te paku aha I oti a rātou I o raito tātou iwi Māori. I've been hearing from both iwi and non-iwi that they don't want this bill. Engari hei tā Shane Jones ko tahi noa te mate nui. E nei raruraru katoa I tīmata I roto I te kaika o te Pāti Māori ki te Kimi Gloria I rungi tō rātou whakaaro ka hoki anō rātou hei hoa kāwanatanga mo John Key. Kua tuhia te rōpū tōranga pū ACT I te tehi rārangi ki roto I te takutai moana ko te pānui nei kei te aki I a Aotearoa whānui ki te whakakore I te pire takutai moana. We're trying to create awareness of this bill amongst all New Zealanders. We want to see the bill withdrawn. It hasn't got widespread support. That's the overwhelming message at the Maori Affairs Select Committee. Me mōhio tātou ki te riro mai a tātou te tai aha rānei te kōti ko te kai whakahe tuatahi ko ACT. Ka hore he paku aha I roto I ngā mahi e putana I ACT e rata ana ki a tātou ki te iwi Māori. Hei te marama o hui tānguru ka whakatakoto te komiti whiriwhiri I ngā take Māori I tā rātou pūrongo ki mua I te whare pāre mata. Roihana Nuri, Te Karere.